mwene musabire bakuru b'amashomero hamwe n'abebembezo mu district y'Isingiro nibashaba government okubijuka banyuma y'embere y'amashomero barakwebembera kubambi abantu bagirangwe mbere igarumune irarikereza kandi neta magaraga beje n'abashomeso mukabi twashanga mu Kisingiro district agamashomero nagugine kushana na ganda marunja gutuye no mu district niyo shonga habwenki twizire tukagira ngo apana reka twishyireho turebe na giti turebe imbere bakugamba y'abantu banyanje tagirana kabumba ni kweli kandi kuri twe aho kujya amadisa tigaliye tigatinjire atwaragwa na hejuru biraba kungena njira atera mu class tikayigaje nyenda kubamanyisa ngo njura ke kugwa hatwe twirunda no mu class za ziriya permanent bibye bizimbe bina ahabo kuba tujya hansi yo rushozi omega kukwisha na mizi taho mu class kushanga tukakinje amashomero 15 nugo gari mu mberambi kandi umukuru w'entebe ya katano araganiso kwera amashomeraga okurabira mu ntebe kanasanka DDEG hamwe na special facility grant cyikumaza gukora P7 umwetagisha tuza kubaha classroom block 6 eshatu yeni akuna office block from today ito government turenda kora umurimo gwitu tubambekere bizimbe tubahereza abashomesa tubahereza nakasete ko kubasupportinga abantu konkani ngo muziri okora umurimo kwawe headmaster you have to take a stand you make a report umuntu kugira ngo tiyashomesa ngo abantu bamushashura bashobora kushashura zigarayo ejo rwe kwasu ubagambire ngo bakore bihe urwe kwasu no kujya mu tugandira bataro cyancenda babe bariho umugandi abeja barakwegitira mu kigombe cyabo ecyarutoma World Students Association bakwatira abeje barakurenga 15 abakozereje bigizo bya senior 4 na senior 6 umukoro go kuhereza abeje birabo gukorirwa mu mboga zishomero omoroto mabwizubera tuzabanungi mwareba ikintu cy'kureta abana cyo kizo cyabo mwatarukundo mubazi babana mu senior 4 bakabikora bijo mu result 1 kandi senior 6 yo the best student in point 10 mushanju abashomira ishomereri ubwato basya beje bitano nshanju ayistandishire to improvement abo kubecho kureberaho tukataho mushomero kugira ngo binabana bishatu ananabana mbeno bwiro mbatugambira abana bitano nshanju abashomira ishomereri hona nabwe nabashaba government okwatira ishomereri okutungure yo bwegese karikira mu kabo tukwebembera amashomero kabira twenda ka government etereze ebitabo kumara instructional materials computers projector nabwo nisimu kujya mukoro ataraganisa projector umugana nkaga abashomiro mu mashomero gataragamo na gamwe nabashabo garuke nyuma bakagakwatiraho kugatungura ubutumwa bubuhirwe ya mukoro go kutora nakacikwa kasya akarukwebembera abashomira ari Mbara High School ngejeje ngo twataho watuyikuru ankole excellence fund yo kushomesa scholarship fund ejo fund ne yabana ba high school nawe rushazi babo as we talk now twina abana batano abakushomera ba high school bakora biology chemistry and mathematics in senior 6 sponsored by the old boys of Mbara School. We are really happy. We shall keep supporting our school. akacikwa kasya katorinwe kashabiro kuba kesugwa no kutamana mu kutungurisha mereri twina amasikongo na need leadership ense yija ezagumiza mu rugaro batano ikomyo shange kwazo 12 ni foto shange na scholarship yabanka ezo scholarships ezukumanya hamahimbisubwe orumukuru w'ishomereri asimira abashomira ishomereri ahabwe imyoga yibarukuru kurutungura kandi all the twere bitwinji ikindi bakatomezera bekare Moses Kamabare batanzana abanyandebe akabasa gutera aho tutekera abana Gasha kwa Ruth Nwamanya Christopher Imbisubwe hamwe na Good Fatima